Co to má znamenat? Почему вы здесь? Молчать. Всем сесть. Что будем делать? По-чешски не разговаривать. Как вы себя ведете? Как вы думаете? Куда вы попали? Вы находитесь в бюро первого секретаря коммунистической партии. У вас есть приказ замолчать нас? Нет. Тогда сделайте то, что вам приказано. Смирковский, Кригер, Спачек, Садовский, Шиман, Дубчик. Вы все находитесь под моей защитой. Slovački strojobravar Aleksandar Dubček u siječnju 1968. godine postaje najmoćniji čovjek Čehoslovačke. Svoju zemlju želi uvesti u novo doba. Tko je Dubčekov protivnik koji je naredio njegovo uhićenje? Inženjer rudarstva Leonid Brežnjev. U njegovim je rukama neograničena vlast u Sovjetskom imperiju. Promjene koje Dubček želi provesti u Čehoslovačkoj, Brežnjev ne može i ne smije dopustiti. – 1968. je godina ljubavi i mira. Pa ipak, svijet je prožet sukobima. Mladi traže promjene. Ideale im razbijaju palice. Guše se u oblaku suzavca. Sjedinjene Američke Države, velesila Zapada, jedva izlazi na kraj s problemima u svojem dvorištu. Nakon ubojstva borca za građanska prava crnaca, Martina Luthera Kinga, rasplamsavaju se rasni nemiri. U uspostavi reda i mira, policiji u pomoć pristiže i nacionalna garda. Svijet potresa još jedan politički atentat. Američki predsjednički kandidat Robert Kennedy, na čijim leđima počiva nada u bolje sutra, ubijen je početkom lipnja u Los Angelesu. Rat u Vijetnamu, koje Sjedinjene Države vode kako bi zaustavile prodor komunizma u Aziju, sve se više otima kontroli. Bilanca nakon 3 godine ratovanja. Od 500.000 vojnika poginulo je njih 16.000. U Francuskoj se studenti i radnici bore za demokraciju i veće plaće. Snažno se suprotstavljaju vladi, zbog čega će imati mnogo problema s državnim aparatom. I u Njemačkoj je državna vlast osupnuta prosvjedima mladih.
Studenti se bore protiv zastarjeloga društvenog sustava. Vlada uvodi izvanredno stanje. Talijanski redatelj Sergio Leone 1968. snima svoje remek djelo Bilo jednom na divljem zapadu, ep o pohlepi i osveti. Svijetom vladaju dva carstva. Na jednoj su strani SAD i saveznici. Na drugoj su strani države pod komunističkom vlašću, prije svega Sovjetski savez. Za razliku od zapada, čini se da se u carstvu Sovjeta ništa ne mijenja. Zemljom odzvanja mrtvačka tišina diktature. Za to su zaslužni Politbiro, partija te njezin generalni sekretar Leonid Brežnjev. Potiču mase da im kliču odgovarajućim prigodama. U komunističkom raju radnika i seljaka svi su ljudi bili jednaki. Svi osim onih koji nisu htjeli pristupiti partiji, te oni koji su živjeli u omraženim kapitalističkim demokracijama zapada. Protiv njih se trebalo boriti i držati podalje od vlastita naroda i raja. U svijetu sretnih radnika nema demokratskih izbora, nezavisnih sudova, slobode tiska, a teoretski ni privatnog vlasništva. No zato je zauzvrat praktički bilo zabranjeno napuštati zemlju. Nagrada za rintanje bila im je vjera da žive u pravednom društvu. Svega je drugoga i onako nedostajala. Ovaj poredak kao da je isklesan u kamenu u trenutku kada Aleksandar Dubček u Čehoslovačkoj uvodi promjene koje taj svijet potresaju iz temelja, te dovode do toga da Sovjetski imperij demonstrira svu svoju moć. Dubček si nikdy nemyslel, že on je ideálny vodca, že je nejaký rečník. On nebol veľkým rečníkom, áno, ale vedel povedať také slova, ktoré zavážili, ktorým ľudia začali veriť. A to bolo podstatné. Sem poďte blíž lidé, dny i týdny jdou. I dok je 1968. u Pragu svitalo proljetno sunce, novi prvi sekretar partije Dubček uspio olabaviti diktaturu. Cenzura te samovolja pravosuđa i policije sada su stvar prošlosti. Musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení, každý ví, časy se mění. Ljude je prožela nova životna energija, pa sada pjevuše češku verziju pjesme Boba Dylana. The times that are changing, odnosno vremena se mijenjaju. Nova sloboda osjeća se i u katoličkoj crkvi. Na Cvjetnicu je gužva oko kardinala Františeka Tomašeka veća nego ikad. Vjernici koji su se potpisali na ulazu u katedralu Svetog Vida dali su glas potpore vjerskim slobodama. Prije samo nekoliko mjeseci to je bila nezamisliva gesta. Víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn. Na svakom uglu stoje ljudi i raspravljaju o slobodi, životu i o budućnosti. Ich habe gesagt, und ich habe das Gefühl bis heute noch, das waren die schönsten Jahre meines Lebens. Und die ganze Atmosphäre war anders. Jetzt werden wir was anderes bauen, sozusagen alle andere, ganz andere Gesellschaft, ganz andere Werte. Man hat anders sogar geatmet. Also jeder hat mit jedem diskutiert und es war alles ein großes Anliegen. Es war das, was man viel später dann bei dem Fall des Eisernen Vorhangs und besonders beim Fall der Mauer in Berlin erlebt hat. Diese ganz starke Emotion, wir sind frei.
Takže bol to taký vzájomný pohyb tých reformátorov vo vedení a tej ľudovej tvorivosti občianskeho pátosu, ktorý sa tu začína zjavovať. Takže bola to prebudená spoločnosť, ktorá ožila. To všetko v nás bolo a hlavne v mladých ľuďoch. Pretože my sme chceli vidieť ten socializmus skutočne úspešný, chceli sme ho vidieť demokratický, chceli sme ho vidieť taký, aby všetkým ľuďom, i Slovákom, i Čechom, i Maďarom, i katolíkom, i evanielikom, Židom, všetkým, aby sa tu dobre žilo. Čechoslovačkim južnim susjedima Austrijancima takve su brige strane. Uživaju u plodovima gospodarskog prosvata, te slave na Opernbalu kao da mir, sloboda i izobilje oduvijek vladaju. Glavni događaj sezone je proljetna izložba cvijeća u Bečkoj vijećnici. Tema je cvijeće Dalekog istoka. Gradonačelnik je očaran, a kardinal je bio tako slobodan pa se pojavio. Nitko ni ne sluti da će odjeci Praškog proljeća za nekoliko mjeseci potresti Austriju. Za to se vrijeme u Čehoslovačkoj događaju nevjerojatne stvari. Tisak se oteo svakoj kontroli. Novine se usuđuju pisati o onome što se događa. To dovodi do toga da novine udvostručuju svoje naklade. Nakon smjene na čelu partije i vlasti, s korijena se promijenio i način upravljanja državom. Novosti sa sjednica Centralnog komiteta, koje su još do jučer bile strogo povjerljive, javno se objavljuju na novinarskim konferencijama. Mr. Hayek will introduce the evening. Willkommen gerade von der Sitzung. Die Diskussion für heute ist hat gerade ihren Schluss genommen. Pred sumnjičevim zapadnim novinarima ministar vanjskih poslova Hayek objašnjava novu državnu politiku. Vijesti iz jutarnjih novina često se već navečer pojavljuju na televizijskim ekranima. Otprilike 2,5 milijuna Čeha i Slovaka uživo gleda informativne emisije koje se prvi put smiju necenzurirano emitirati. Televizija je medij u procvatu. Uređaji su pojeftinili nekoliko stotina kruna, a i kvaliteta programa je bolja. V každém případě jsem ve slovech Aleksandra Dubčeka slyšel stanovisko moudré a současné. Novinarka hrabro prati Alekseja Kosigina, sovjetskoga predsjednika vlade. On nevoljko pristaje na ovu predstavu. Sovjetima još ne smeta Praško proljeće. Казаться, чтобы с вами переговорить. Знаете, это я должна сделать, я же журналист. Austrijske novinare fascinirali su duh i hrabrost njihovih susjeda. Я Чехословакию знаю много лет. Ich muss sagen, was beeindruckenderes, begeisternderes und gleichzeitig deprimierenderes als diese nächtlichen, viele Stunden lang dauernden, herrlichen Diskussionen mit diesen Leuten ist mir mein ganzes Leben nie mehr untergekommen. Da hat man auf einmal gewusst, wozu man auf der Welt ist, wozu man ein Radio- und Fernsehmann ist und wie gut, wie unfassbar gut es uns geht. Najkritičnija novinarka toga doba je Otka Bednaržova. Svojom istraživačkom emisijom Znatiželjna kamera pomiče granice. Budeme pouze tlumočit. Říkal však, že si na okolnosti jinak už nevzpomíná. Já jsem se prostě rozhodla, že to budu dělat tak, jak mi moje svědomí říká. Jo. A to, co jsem prostě považovala za špatný, tak jsem skutečně poctivě vysílala v té podobě, jak to bylo. A vůbec jsem se neohlížela na to, co tomu někdo řekne. A byla jsem připravena na to, že při nejhorším mě vyhodí.
Ale byla jsem, protože ty věci byly pravdivý, já jsem se o nich přesvědčila vždycky, když to nebylo náhodný, abych si vymyslela, aby mě někdo napsal, já jsem jela. Já jsem to skutečně ověřovala ze všech možných stran. Aleksandar Dubček shvaća važnost televizije. Čini se da mu je u studiju ugodno. Direktor televizije Jirži Pelikan jedan je od njegovih najbližih suradnika. Središnja je ličnost Praškoga proljeća. S bečkim kolegom Helmutom Cilkom godinama radi po svom. Ich glaube, das war zum ersten Mal, das sage ich nicht, weil ich damals Generaldirektor war, das war zum ersten Mal, das Fernsehen war so ein Instrument einer Demokratie in den Staaten des realen Sozialismus. Herzlich willkommen, liebe österreichische Freunde in Prag. Ich schließe mich dem an. Herzlich willkommen, liebe tschechische Freunde. 1964. direktor bečke televizije Helmut Cilk svojim gradskim razgovorima prvi put srušio zid prema istoku. Snad možete naše... Uz pomoć svojega praškog pandana Jiržija Pelikana u sklopu emisije inscenirao je raspravu između Austrijanaca i Čehoslovaka. Emitirana je uživo, pa tako slučajno izbjegla cenzuru. Že náš dnesní rozhovor se má týkat našich sudských vztahů. Dva novináře z Rakouska, dva novináře z Československa. Das war natürlich ein Bombenerfolg. Am nächsten Tag hat jeder Mensch auf der Straße, der dich gekannt und hat angesprochen. Das muss jeder Mensch in der Tschechoslowakei gesehen haben. Ne? Ich werde nie vergessen, wie wir jetzt zurückgefahren sind über die Grenze, hat sich was Außerordentliches ereignet. Wir sind zur Grenze gekommen, haben die tschechoslowakischen Grenzen salutiert und haben uns durchgewunken. Weil man weiß, was damals war, dass die mit den Wagen und das Auto gefahren sind, um zu schauen, ob da unten einer sitzt oder so. Rasprava je u tijeku emisije postajala sve otvorenija, što su posebno poticali Austrijanci. Na kraju je čak bila i malo preotvorena. Jirži Pelikan zbog toga će snositi posljedice. Ich wurde eingeladen zur Sitzung des Politbüros und da wurde ich also scharf kritisiert. Einige haben sogar gefordert, dass ich vom Fernsehen weggehe. Aber damals habe ich mich sozusagen zufrieden mit einer Parteistrafe. Wurde ich scharf bestraft. U veljači je situacija u Pragu i dalje sjajna. U posjet im stiže Brežnjev kako bi sa svojim saveznicima proslavio 20. obljetnicu dolaska komunista na vlast. Pretpostavlja da je novi partijski šef, njegov stari poznanik Dubček, kojeg prijateljski zove Saša, drug predan strogim partijskim načelima. Partijski aparat toga dana funkcionira besprijekorno, oduševljene mase, radosne vođe. No poslušnost prema velikom bratu s istoka polako nestaje. Političke karikature prvi su znak duhovne promjene. Crtaju ih studenti na pločniku Karlova mosta. Spremaju nešto što je, kako oni kažu, prikladno samo za plivače. Jedan od prvih koji se zamislio nad zbivanjima u Čehoslovačkoj bio je austrijski diplomat Rudolf Kirchschläger. Već sredinom ožujka Bečko ministarstvo vanjskih poslova šalje dopis prepun crnih slutnji. Utire li Čehoslovačka vlastiti put prema socijalizmu? Situacija bi mogla biti opasna ako promjene budu predrastične i prebrze. Sovjetski savez nervozan je već dulje vrijeme. Brežnjev pribjegava neuobičajenim mjerama. U ožujku je počeo slati osobna pisma Dubčeku. Napisao ih je ukupno 6. Zdravstvujte, tovariš Brežnjev. Uz to vode i povjerljive telefonske razgovore. Brežnjev lijepim riječima želi zaustaviti Dubčeka te ga izvesti na pravi put. Slobodne rasprave i kritiziranje sustava pogubne su za njegovo carstvo. No Dubček odavno više ne može kontrolirati napredak reformi.
U Pragu se sada svake noći vode strastvene javne rasprave. Intelektualci, umjetnici, pisci, kazališni djelatnici. Uklanjanjem cenzure, svi su se oni nevjerojatno osnažili. Više nema nikakvih tabua. Gospodarska situacija, vlada, partija, politički grijesi prošlosti. Sada se o svemu raspravlja i sve se kritizira. O svemu se javno govori. Přínos, který poskytl k odhalení protistátních zločinců. Víc o tom. Nach der Abschaffung der Zensur, also ab Anfang 68, waren alle radikal. Niemand hatte den Mut, nicht mutig zu werden. No tada slijede prvi znakovi upozorenja. U socijalističkom dragulju DDR-u održava se skup bratskih država. Službena tema okupljanja je gospodarstvo, a zapravo raspravljaju o Čehoslovačkoj. Vođa DDR-a Ulbricht, Brežnjev te državnici istočnog bloka šalju Dubčeku jasno upozorenje. Neka izvoli obuzdati svoje partijske kolege i medije. Poljuljane su Dubčekove reforme. Austrijski diplomat Kirchschläger Beču javlja. Želje i predodžbe o budućnosti pretvaraju se u fatamorgane koje su se otele stvarnosti. Sada i bečka vlada obraća pozornost na razvoj događaja. Ministar vanjskih poslova Waldheim putuje u Pragu u posjet Kirchschlägeru kako bi se raspitao o situaciji. Nekoliko mjeseci poslije obojica će biti izravno upleteni u napetosti između Čehoslovaka i Sovjeta. Praške reforme sve su smjelije. Predsjednik Novotny prisiljen je 22. ožujka podnijeti ostavku. Predbacuju mu loše upravljanje državom i političke zločine. Nasljeđuje ga brigadni general Ludvík Svoboda, odlikovani junak borbe protiv nacista. Svoboda dočekuje novu vladu na čelu s predsjednikom vlade Oldřichom Černikom. No vlast je i dalje u rukama partijskog sekretara Dubčeka. Akčni program dáva dostatočnú platformu každému, kto to poctivo a statočne myslí i s demokracijom, ali socijalistickou. 5. travnja Dubček entuzijastično predstavlja akcijski plan reformi kojim se propisuju političke, gospodarske i kulturne slobode. Každý, kto chce. Za Sovjete je to hereza. Nisu ih pitali ni za savjet, ni za dopuštenje. Godinama poslije Dubček će priznati da je dokument bio heretične naravi, ali da nije trebao poslužiti kao provokacija. Učinio je sve kako bi to prikrio. Raz za jedného mrazivého rána sme stáli na letišti v Bratislave, sme leteli do Prahy, už bol prvým tajomníkom a ja som mu gratuloval, hovorím, pán Dubček, vlastne vtedy súdr Dubček, gratulujem vám k tejto vysokej, najvyššej funkcii v našej spoločnosti, funkcii prvého tajomníka UVKSČ. A on mi hovorí, počuj Robert, vieš čo, neviem, či som dobre spravil, že som to prijal. Až teraz mi to dolieha, aká je to zodpovedná práca, dostať dôveru a teraz túto dôveru splniť. Na túto dôveru dať odpoveď konkrétnymi činmi. A to budem musieť urobiť ja. Vieš, nemám najlepší pocit, ale verím, že okolo seba nájdem ľudí, ktorí budú mi pomáhať, či v tej oblasti ideológie, kultúry, v oblasti ekonomiky a tak ďalej, s ktorými som sa už predtým dávnejšie zoznámil a že takýmto spôsobom sa nám to všetkým podarí.
1. svibnja na Međunarodni praznik radnika ljudi oduševljeno mašu prvom sekretaru partije Aleksanderu Dubčeku i predsjedniku Slobodi. Zvijezde su nacionalnog preporoda, unatoč svim prigovorima iz Moskve. Nekoliko dana poslije nebo će prekriti tamni oblasi. Austrijsko veleposlanstvo u Washingtonu 9. svibnja u Beč šalje dopis kojim ne sluti na dobro. Prema nepotvrđenim informacijama na poljskoj granici prema Češkoj okuplja se vojska. Američko ministarstvo vanjskih poslova smatra da se radi o zastrašivanju, a ne stvarnoj prijetnji. Austrijski diplomat u Pragu propituje situaciju. Kirchschläger svojem nadređenom javlja. Stječe se dojam da Prag uopće nije zabrinut zbog ponašanja SSSR-a. Nitko ne vjeruje da bi se nepovjerenje moglo tako produbiti da bi došlo do prekida odnosa. Die faszinierende Entwicklung in der Tschechoslowakei erregt schon seit längerem die internationale Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, ich melde mich heute erneut aus Prag. Das Thema liegt auf der Hand. Es beschäftigt sich mit den Ereignissen in unserem nördlichen Nachbarland. Bečka televizija prepoznala je dramatičnost ovih događaja. Uspavana TV postaja proslavit će se za vrijeme Praškoga proljeća. To joj je omogućio novi zakon o radiju i televiziji koji je ORF oslobodio političke i financijske ovisnosti. Novi glavni intendant Gerd Bacher i njegov tim namjeravaju iskoristiti te novinarske slobode. Die Qualität dieser Berichterstattung war dadurch möglich, dass wir uns gesagt haben, ja, der ORF muss nicht nur Quoten haben, sondern er muss die Zentralanstalt für österreichische Identität sein und er muss die Drehscheibe für Ost- und Südosteuropa sein. Und dann passiert, so wie zur Erstattung des Wahrheitsbeweises, der Prager Frühling. Und dann haben wir natürlich hergezeigt, was wir können. Es ist an der Zeit, in dieser Redaktionskonferenz das Fazit zu ziehen. Bacherovi ljudi na istoku imaju gustu mrežu doušnika. Sredinom svibnja Hugo Portiš dobio je važnu dojavu iz Moskve. Ich habe einen Anruf bekommen von unserem Botschafter in Moskau, den Walter Wodak, mit dem ich sehr befreundet war. Und der sagt, du, ich höre eure Berichte und ich sehe das alles. Das ist scheinbar sehr euphorisch in Prag. Die glauben alle, es wird nichts geschehen. So ich, ja, sagt er, komm nach Moskau, wenn du kannst. Bin nach Moskau geflogen, das wollte er am Telefon nicht besprechen. Ich sagte, ich bitte dich, ich weiß ganz genau, die marschieren ein. Wir wissen das, ich habe eine ganz verlässliche Quelle. Ich weiß, die Russen lassen sich das nicht gefallen, die werden einmarschieren. Und darauf kam ich nach Wien, habe das dem Bundeskanzler, damals nicht Bundeskanzler, sondern nur Oppositionsführer Kreisky auch gesagt. Und der hat gesagt, ja, das glaube ich auch sofort. Kommunismus und Demokratie, das wird's nicht geben. Tada u iznenadni posjet Čehoslovačke dolazi sovjetski predsjednik vlade Aleksej Kosigin. Došao je na liječenje u toplice u Karlovim Varima, te kako bi utvrdio međudržavne odnose. No Kosigin se zapravo želi samo uvjeriti kontrolira li Dubček razvoj situacije ili ne. Tschechen haben mit der Invasion nicht gerechnet. Das war das tschechische Problem. Die Russen waren keine Feinde. Also in Prag haben alle meine Gesprächspartner nicht daran geglaubt, dass die Russen einmarschieren. Das können sie sich heute nicht mehr erlauben. Kamila Maučkova, glavna je urednica vijesti na Čehoslovačkoj televiziji. Uspjeva saznati gotovo sve.
Upoznata je sa svim glasinama i nepogrešivo pogađa raspoloženje naroda. Prostě potom už v tom, jako od toho června, jako ten červenac až do toho 21. srpna jsme prostě, tak jak jsme vydechli na jaře a v podstatě už v lednu 68, tak jsme cítili samozřejmě prostě to napětí, který vzniká. Obavy, které vznikají, že teda oni nám to až tak nedovolej, teda vlastně ty Rusové, že jo. Tada je objavljen članak zbog kojega je Brežnjev podivljao. Naslov mu je 2000 riječi. Poziva ljude da podupru reforme. Objavljen je u časopisu za kulturu, Literarni listi, koji izdaje Antonin Lim. Niemand in der Redaktion und so hat gedacht, das wird so ein Skandal machen. Es wird so eine Bombe sein. Autor proglasa 2000 riječi, Ludvik Vaculik, zauzima se za daljnje reforme i preuzimanje vlastite odgovornosti. Piše, ne smije nas pokolebati misao da bi Rusi mogli napasti. Die Literarni Listi waren das einzige Oppositionsblatt. Die haben schon Forderungen nach mehr Demokratie, nach mehr Freiheit, nach schriftstellerischer Freiheit, vor allem nach Abschaffung der Zensur gegenüber den Schriftstellern und Journalisten, haben die schon unter der strengsten stalinistischen Führung gefordert. Dafür wurden sie oft eingestellt, die Redakteure wurden, glaube ich, auch interniert und alles mögliche. Aber natürlich in dem Moment, wo die Reformen ein bisschen Rückenwind bekommen haben in Prag, sind die Literarni Listi wieder da gewesen, sogar wieder mit dem alten Chefredakteur. Und sie waren das Zentralorgan der Reform. Ich würde fast sagen, es waren das Zentralorgan der gewollten Revolution. U zemlju stiže ljeto. Cvijeću praškoga proljeća prijeti suša. Zloba, zavist, zašť, strah a svar. Nijedna pjesma ne oslikava ondašnje raspoloženje bolje od pjesme mlade pjevačice Marte Kubišove. Molitva za Martu postala je himnom pokreta za slobodu. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá. Neka vlada mir u ovoj zemlji. Protjerajmo ljutnju, zavist i neslogu. Sada nam se vraća izgubljena vlast nad našom sudbinom. Narode, vraća se tebi. Ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Sudbina Čehoslovačke trebala bi biti odlučena ovdje, u uspavanom gradiću Čjerni na Tisi na granici s SSSR-om. Sovjeti žele baš ovdje pregovarati. Doputovat će vlakom, stanovati u njemu, pregovarati u postaji te se uvečer vraćati preko granica. Sve se događa u najstrožoj tajnosti. To vrijedi i za prevoditelje iz Praga.
Wir wussten nicht, wohin wir fahren und was da wird. Und uns wurde nur gesagt, es gibt Arbeit zum Dolmetscher, ja, es gibt eine Konferenz. Wir dürfen darüber mit niemandem nichts. Niemandem dürfen wir etwas sagen. Wir müssen nur für ein paar Tage unsere persönlichen Sachen nehmen und dann fahren wir. 2 tjedna prije toga u Varšavi vođe bratskih država Aleksandra Dubčeka u odsutnosti stavljaju pred ultimatum. Brežnjev, Ulbricht i ostali u bratskoj slozi šalju pismo u kojemu najstrože osuđuju reforme te mu otvoreno prijete ekstremnim mjerama. Čehoslovaci su šokirani. Hugo Portisch izvještava iz Praga. Meine Damen und Herren, wenn man die Stimmung heute in diesem Lande zusammenfassen will, dann muss man zurückgreifen auf das, was erst vor wenigen Minuten ein tschechoslowakischer Fernsehsprecher hier gesagt hat. Er meinte, heute habe ich mich wenig um die Nachrichten gekümmert. Ich habe im Buch der Geschichte unserer Nationen, der Tschechen und der Slowaken, nachgelesen. Und ich habe versucht zu erkennen, wie haben sie sich gehalten in der Stunde äußerster Bedrohung. Sie waren immer ruhig, sie haben Vernunft behalten und sie haben Nerven gehabt. Und dann fuhr dieser Sprecher fort, in einem Nervenkrieg siegt der die besseren Nerven hat, der Klugheit und Verstand zeigt. An all dem hat es unseren Nationen in der Stunde der Gefahr nie gefehlt. Es wird ihnen auch diesmal nicht fehlen. Čirna na Tisi u potpunoj izolaciji. Tek rijetke snimke prodiru u javnost. Na snazi je informativna blokada. Pregovori se vode u željezničarskom domu. Cijela se zemlja trese od napetosti. Ich kann mich erinnern, in den Literarne Listi wurde ein Riesenaufruf veröffentlicht, als die tschechoslowakische Delegation nach Tschernanati so gefahren ist, um mit den Sowjets zu verhandeln. Da hat der Pavel Kohut auf der Seite 1 einen Abschiedsbrief der Delegation nachgeschickt. Der wurde von mehreren tausend Intellektuellen und Schriftstellern und Journalisten unterschrieben. Die Zeitung war voll mit Unterschriften. Und in diesem Nachruf an den Dubček habe ich gesagt, bitte, wir glauben an euch, glaubt an uns, aber kommt ja nicht zurück als Kapitulanten. Diesmal müsst ihr etwas zustande bringen, sonst haben wir unsere Rolle in der Geschichte verloren. Schande über euch, wenn ihr mit einem schlechten Resultat zurückkommt. Ich bin dort gestanden in Prag, war der Chefkommentator des ORF, vor einem Sowjetdenkmal, habe die Literarne Listi vor mir gehabt, habe mir die deutsche Übersetzung, die mir jemand gemacht hat, hereingepickt und habe die Literarne Listi gegen die Kamera gehalten und habe daraus die Übersetzung gelesen. Also ich meine, mir selbst sind beinahe die Tränen gekommen. Duel između Brežnjeva i Kosigina na jednoj strani te Dubčeka i Černika na drugoj zapisuje se od riječi do riječi. Jedinstvena je to prilika da saznamo kako nastaje povijest. Я говорю откровенно, мы приехали к вам со смешанными чувствами. С одной стороны, у нас сложилось впечатление, что коллективный обмен мнениями заставил официальных лиц Чехословакии еще раз подумать о серьезности ситуации и своей ответственности в отпоре контрреволюции. С другой стороны, мы не видим, чтобы чешские товарищи имели какие-либо конкретные планы или идеи для того, чтобы ситуация не развивалась в еще более опасном направлении. Антисоциалистические силы стали смелее в конце июня, когда был опубликован призыв 2000 слов. Вы говорили, что президиум будет рассматривать этот вопрос, что этот документ будет резко критикован.
и что вы примете наиболее решительные меры. Но, кроме слабой резолюции, никаких мер не было принято для практической реализации этих слов. Mysleli jsme si, že bude nejlepší, když přistoupíme k řešení problému tak, aby naši občané neměli pocit, že spojenectví se Sovětským svazem omezuje naše možnosti řešit vlastní vnitřní záležitosti podle potřeb a tradic naší země. Samozřejmě jsme si nemohli nevšimnout zesílení protisovětských a protisocialistických projevů v nedávné době. Chtěl bych vám ale říct, že tyto projevy se setkávají s rozhodným odporem našich občanů. Události v naší zemi se nevyvíjejí směrem, který by vedl ke zničení výdobytků revoluce. Natož, abychom byli svědky sebemenšího odklonu od základů socialismu, jak se tvrdí v dopise 5 bratrských stran. Ich glaube, die Stärke Dubčeks war auch, dass die Russen mussten eines begreifen, dass er anständig war und aufrichtig war. Das mussten sie sehen, das haben sie auch gesehen. Вы, товарищи Дубчик и Черник, высказали ваше мнение. Товарищ Черник успокаивает нас, когда говорит, что не находит никаких контрреволюционных сил и думает, что происходящее в вашей стране является просто развитием социалистической системы, ее улучшением и демократизацией. Мы рассматриваем все это совершенно по-другому. И мы не можем согласиться с вашим мнением по вопросу процессов в вашей Чехословакии. Процессы, которые будут поддерживать все империалистическими силами. И прежде всего империалистическими силами США, против которых мы боремся с 50-х годов. Predsjednik vlade Kosygin preuzima ulogu provokatora. Als Mensch im Äußerlichen war er so kalt und so distanziert von normalen Leuten sozusagen, von anderen Leuten, dass man hat keine Bedürfnisse mit ihm zu sprechen. Мы не можем согласиться с вашим мнением, что этот процесс есть демократический, а не контрреволюционный. Вы нас не убедили. И я думаю, если бы вы анализировали все честно, вы говорили бы иначе. Вас захлестнут беспорядочные события, конечные результаты которых окажутся непредсказуемыми. Даже ребенку понятно, что контрреволюция идет полным ходом. Руководит всем этим Кригел, этот еврей из Галиции. Hodláte-li nadále pokračovat tímhle způsobem, končím a nejsem ochoten s vámi dál jednat. Ukrajinac Petro Šelest, poznat je po ispadima i ni pred kime se ne obuzdava. Das war eine Kreatur, Er sprach sehr grob, sehr unkorrekt, aber sehr offen. V dopise z Varšavy hovoříte o kampani v souvislosti s cvičením armády ČSSR. V naší odpovědi jsme ale jasně vysvětlili, z čeho taková znepokojení pramení. To nebylo v souvislosti s manévry samotnými, ale s neustálým odkladem stažení jednotek z našeho území. Dokonce ještě teď, měsíc od posledního cvičení, jsou u nás stále ještě 2 pluky patřící zemím, které se spojeneckého cvičení zúčastnily. To pochopitelně není až tak důležitá věc sama o sobě. Ale jestliže máte na mysli určité znepokojení v Československé socialistické republice, no tak to vyvolává určité předpoklady a spekulace, které není možné v klidu vyvrátit. Manevri bratskih država počeli su sredinom lipnja. Trebali su trajati 2 tjedna. U međuvremenu je proteklo 7 tjedana, a strane trupe, zrakoplovi, tenkovi i topništvo još nisu otišli. Bilo je sasvim jasno kakva je to prijetnja.
Мы понимаем Варшавский договор как договор, который связывает наши партии, наши народы в борьбе против империализма. Теперь начались маневры. Как мы можем об этом думать? Где ваша граница, а где наша граница? И какая между ними разница? Я думаю, что товарищ Дубчик и товарищ Черник не могут отказаться от того, что у нас одна совместная граница. Та, которая отделяет нас от капиталистического мира. To už je od druhé světové války. От этой границы мы никогда не отступим. И вы, товарищ Черник, прекрасно об этом знаете. Но вместо того, чтобы укреплять эту важную границу, вы считаете, сколько туристов ее пересекут? Слушай, myslíte vážně? Вы можете дать гарантию, что войска НАТО не подойдут к границе уже завтра? Мы знаем, что там американские, английские, западногерманские, французские дивизии. И мы знаем, что они хорошо вооружены. Почему не обращаете внимания на тот факт, что Западная Германия произвела 2500 танков, 1000 самолетов, огромное количество боеприпасов, ракет, артиллерии? Вы должны ставить вопросы. Почему у них 20 дивизий, вооруженные силы НАТО, включая ядерное оружие? И что наши силы находятся здесь, чтобы противостоять? И что вы убеждены в этом? Ну что такого, что мы проводим маневры? Это естественно для Варшавского договора. Мы же не захватили Чехословакию насильно. В прошлом году мы провели маневры, проводим маневры и сейчас. Можно ли вам верить, товарищ Черник? Неужели вы стали настолько наивными, что если сталкиваетесь с такими вопросами, вы верите правой пропаганде больше, чем вашим братьям? Неужели вы не понимаете, что вы попались на уловку? Takže Dubček vedel, aká je to sila, ale on si myslel, že sila myšlienok, sila jednoty ľudu je viacej ako sila železa, sila zbraní, sila stíhačiek a rakiet. Meine Damen und Herren, wir melden uns heute wieder aus Prag. Es war uns heute nicht möglich, irgendwo in der inneren Stadt Prags diesen Kommentar aufzunehmen. Wo immer wir versuchten, unsere Kamera aufzubauen, wurden wir umringt von Menschen, die von uns wissen wollten, wie läuft es denn bei den tschechoslowakisch-sowjetischen Verhandlungen? Wisst ihr mehr als wir? Es ist eine ungeheure Nervenprobe, die auf dieser Bevölkerung lastet, die diese Bevölkerung ausgesetzt ist. U Čierni na Tisi iznenada je objavljeno da se Brežnjev ne osjeća dobro, da se pregovori prekidaju. Pozvao je Dubčeka da ga posjeti. Это ты, Саш. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, я очень рад, что ты пришел. Очень. Что-то я себя плохо чувствую. На здоровье. Садись, садись. Жаль, что вы плохо себя чувствуете. Ничего. Пройдет. А что это у тебя за люди? Скажи честно. Зачем ты держишь таких людей, как Кригель и Пеликан? Кригел уже 30 лет партийным работником. Пеликан почти столько же. Это надежнее, способнее люди.
Они проказали это много раз. А знаешь, что ты их уважаешь, и ты стоишь за ними, это все хорошо. Но ты должен понимать, что руководство партии, Саша, ты пойми, руководство партии должно как можно быстрее принять меры против этого. Товарищ Брежнев. Это антисоциалистический элемент, а ты их поддерживаешь. Это правые силы, оппортунисты. Ты немедленно должен с ними расстаться. Я этого сделать не могу, товарищ Брежнев, и не буду. Мы это будем обсуждать, Александр Степанович, с товарищами из братских стран 3 августа в Братиславе. Это дело дальше тянуть нельзя. Я согласен. И мы к этому готовы. Саша, ты пойми, что это не только ваше дело. Это касается всего антиимпериалистического фронта. Империалисты могут воспользоваться нашей слабостью. Мы должны быть вместе. Вы, конечно, правы, товарищ Брежнев. 20 лет, Саша, мы с тобой знакомы. Дружба, приятельство. Испытано временем. Ну, правда, были там и трудности, и разочарования. Ну, за дружбу. Александр Степанович, я тебе хочу помочь. Я понимаю ваше беспокойство, товарищ Брежнев. Но в настоящий момент никакая помощь нам не нужна. Ну что ж, тогда вернемся к делу. Когда ты решишь вопрос с Кригелем и Пеликаном? Мы будем обсуждать это в Братиславе через несколько дней. Navrátí lidé, navrátí